Ibihe byiza kuri mwebwe mwese mukomeje kubana natwe, mukomeje kudukurikira muri hirya no hino mu bice bitandukanye, yaba mu Rwanda no hanze y'igihugu cy'u Rwanda, mukadukurikira 5 kuri 5 muri aya amakuru biciye ku muyoboro wa YouTube. Bayikaze mu makuru yacu. Hahishuwe uko amafaranga bwana Paul Rusesabagina yatse abahungiye muri Hotel de Mille Collines yayaguze apartment mu gihugu cy'Ubirigi ku mugabane wa Buraya. Umwanditsi akaba n'umushakashatsi kuri jenoside yakorewe abatutsi Yolande Mukagasana yavuze uko amafaranga bwana Paul Rusesabagina yishyuzaga abatutsi bahungiye muri Hotel de Mille Collines mu mwaka w'1994 ubwo bahigwaga ngo bicwe. Yageze mu gihugu cy'Ubirigi akayagura inzu yo guturamo mu gace kitwa Laeken i Bruxelles, n'umurwa mukuru w'iki gihugu cy'Ubirigi. Rusesabagina uyu munsi wa none uri imbere y'ubutabera bw'u Rwanda kubera ibyakurikiranwa by'iterabwoba, n'umwe mu bantu bakunze kugarukwaho cyane. Bamwe bakamurata ibigwi bavuga ko yaranzwe n'ubutwari akarokora abatutsi bari barahungiye muri Hotel de Mille Collines yarabereye umukozi mu mwaka w'1994. Iyi nkuru rero yaje no gukinwa filime yiswe Hotel Rwanda, yaje no kumuhesha ibihembo bitandukanye birimo icyitwa Immortal Chaplain's Prize for Humanity, icyitwa Warrenberg Medal, n'icyitwa National Civil Rights Museum Freedom Award, ndetse n'ibindi bitandukanye. Nakubwira kandi ko mu Gushyingo 2005 Paul Rusesabagina biturutse kuri iyi filime yaje guhabwa Presidential Medal Award of Freedom na George Walker Bush wari perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika icyo gihe. Ubuhamya rero bw'abahungiye ariko muri Hotel de Mille Collines buvuga ko ubutwari bwitiriwe bwana Paul Rusesabagina ari ikinyoma gikomeye cyane, kuko ntaho buhuriye n'ibyo yabakoreye mu gihe bamaze muri hoteli. ngo bagiye bavuga ko rero ibigaragara muri iyi filime ari ukubashinyagurira. Mu kiganiro mwene Nganuke Pasa wari ushinzwe kwakira abinjira muri iyi hoteli yagiranye na Kivu Press Agency, yavuze ko nta butwari bwaranze Paul Rusesabagina, kuko ubwo yari amaze gufata imfunguzo za hoteli ngo yatangiye kwishyuza telefone, kwima abahahungiye ibiryo ndetse no kubakupira amazi, ndetse kandi atangira no gushyiraho igiciro ku wifuza kuyihungiramo. Yolande Mukagasana aganira na One Nation Radio ku itariki ya 2 Kanama 2021 nk'uwahungiye muri Hotel de Mille Collines yagarutse ku bugwari bwaranze Paul Rusesabagina, anahishura uko amafaranga yishuje ngo impunzi zaje guhungira kuri Hotel de Mille Collines ngo yaje kuyaguramo inzu yo guturamo mu gihugu cy'Ubirigi, apartment. Gusa ku rundi ruhande ngo yari inshuti n'umugore we. Muri iki kiganiro Yolande Mukagasana, umushakashatsi kuri jenoside yakorewe abatutsi, yavuze ko yamenye Rusesabagina binyuze ku mugore we Tatiana, bari inshuti kandi ngo banakoranaga cyane. Agize ati Rusesabagina ndamuzi, muzi kubera umugore witwa Tatiana, ati kuko Tatiana yakoraga mu bitaro bya Ruhengeri, nge nkora muri CHK, nyuma aza kuza gukora muri CHK, nawe dukora muri serivisi imwe. Yaje rero kubana na bwana Paul Rusesabagina. Yakomeje avuga ko yari umuntu wa hafi ku buryo n'ubukwe bw'aba bombi ngo bwabera i Nyanza yaje kubutaha. Ati ubukwe bwabo rero ati nabugiyemo i Gahana muri Nyanza, ati kubera ko Tatiana ati twari inshuti. Tatiana twateranyijwe na jenoside na Rusesabagina ubwo twari inshuti rwose, ati ndetse na musaza we Kamanzi ati mu Birigi yazaga mu rugo, ati nari mbazi cyane. Mukagasana Yolande yavuze ko muri iki gihe cyose ngo yaratarabona ububi bwa Paul Rusesabagina, ngo yaje kubona isura ya nyayo muri jenoside. Yagize ati igihe twabanaga mu gihe cy'intambara nibwo nashoboye rero kubona Paul Rusesabagina uwo ari we, kuko nari nzi ko ari MDR, ariko iteka twaganira nkumva ibitekerezo bye biri muri MND, ati bituma rero mbona ko ari cya gice cya MDR cyaje kuba power. Nyuma yo kubona ko Paul Rusesabagina ngo babonaga muri iki gihe ngo yari atandukanye n'ubwo bari basanzwe bazi, Yolande Mukagasana yavuze ko umugabo we yamubajije ngo kongera kugenderana nawe, gusa agakomeza ubucuti n'umugore we Tatiana. Yolande Mukagasana yavuze ngo yabashije rero guhungira muri Hotel de Mille Collines abifashijwemo n'umugore wa Rusesabagina, ari nabwo yabonaga neza isura ya nyayo ya Rusesabagina itandukanye n'ubutwari bamuvuga. Yavuze ko buri mugoroba Rusesabagina yasangiraga n'abajenosideri bakomeye barimo Padiri Wenceslas Munyeshyaka ndetse na Theoneste Bagosora. Ati icyo nshaka kuvuga kinantera umujinya, ese Paul Rusesabagina yarafite izi ngufu zo gukiza abantu bangana nabo avuga? Nge nzi ko hari ingabo z'umuryango w'abibumbye, ati tutibagiwe ko bari abajenosideri bose bakomeye buri mugoroba bazaga gusangira inzoga na Paul Rusesabagina muri hoteli, ndetse na Padiri Wenceslas ndetse na Theoneste Bagosora. Yolande Mukagasana yavuze ko nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi mubano we umuryango wa Rusesabagina utakomeje kuba mwiza bitewe n'ibyo yari yarabonye yarakoze.
amafaranga ngo yatse abantu yayaguze inzu mu Bubiligi. Muri Gashyantare mwaka w'1995 nibwo Mukagasana Yolande ngo yaje kwimukira mu Bubiligi. Yolande Mukagasana yavuze ko nyuma yo kugera mu Bubiligi ngo yaje kongera guhura n'umugore wa Rusesabagina Tatiana kuko nabo ariho bari baragiye kuba. Yavuze ko bwa mbere abona Tatiana ngo bahuriye muri banki agiye kubitsa amafaranga menshi yari atwaye mu gikapu. Ati nyuma nza kugenda nagiye muri Gashyantare mwaka w'1995 njya mu Bubiligi. Ati narabanje mbona Tatiana aje kubitsa amafaranga yuzuye igikapu ati muri banki yitwa Bergolese. Nyuma yaje ngo kongera kujyana na Rusesabagina agiye kumwereka ahantu agiye kugura inzu yo guturamo. Ati kugira ngo rero mbereke ubucuti Rusesabagina aza kugura apartment kuri Laeken Bruxelles. Ati niba rero atarayigurisha ati kuko natuye ruguru yayo yarampamagaye ajya no kuhanyereka. Ati ndamuherekeza njye kureba aho aguze. Yolande Mukagasana yavuze ko yarazi neza ko amafaranga Rusesabagina yaguze inzu arayo yakaga impunzi muri Hotel de Mille Collines mu gihugu cy'u Rwanda mu mwaka w'1994. Ati rero nanjye sinigeze mwereka ko numva ngize ikintu ati kuko nari nzi ko ari amafaranga yagiye yaka abari bahungiye muri Hotel de Mille Collines. Ati nari mbizi cyane. Nyuma rero ngo Mukagasana yaje rero kumenya ko noneho Rusesabagina yaguze inzu nini mu gace gakomeye gatuwe n'abakire gusa i Bruxelles muri commune yitwa Woruwe Saint Pierre ari nayo yatuyemo n'umuryango we. Mukagasana avuze ko imyitwarire Rusesabagina itajya imutangaza ngo kuko no kuva kera yabonaga ari umuntu wishyira mu rwego rwo hejuru ku buryo ngo yabonaga ashaka kuba perezida. Ngo iyi kamere ye rero ngo ni nayo abanyamahanga ngo bahuriyeho rero bamwoshya ngo bashaka kumugira igitangaza akemera kugaba ibitero by'iterabwoba ku Rwanda byatikiriyemo ubuzima bw'inzirakarengane. Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Uganda iratangaza ko Uganda idashobora kwivanga muri politiki y'ibihugu bituranye nka Kenya. Ibi bikurikiye amakuru yaturutse muri Kenya avuga ko ubuyobozi bw'icyo gihugu bwabuje Vice President William Ruto kujya muri Uganda kubonana na President Museveni. Ku murongo wa telefone ndi kumwe na mugenzi wacu Ignatius Bahizi. Wiriweho? Iriwe neza bwana Venuste. None leta Kenya yatanze impamvu zihe zo guhagarika Vice President Ruto imubuza kujya muri Uganda? Amakuru tubonana n'ubu nava mu bitangazamakuru yo muri Kenya nka Nation Media, ikinyamakuru cya leta ya Kenya hamwe na Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Kenya avuga ko Vice President bwana Ruto yabujijwe kuza muri Uganda kubera ko atarafite uruhusha rw'umukuriye Perezida Uhuru Kenyatta kugira ngo aze muri Uganda. Ariko kandi tukaba tumaze kumenya ko Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga y'icyo gihugu imaze guhamagaza uhagarariye igihugu cya Uganda muri Kenya kugira ngo